A što se tiče trošenja narodnih para i štete budžetu, mislim da je jedna od većih šteta Radikalna stranka radi u našem budžetu ovde, jer je ušla nelegalno u prostorije opštinske. Naši sudovi su neefikasni, moram to da priznam, možda će neko da me kritikuje, ali mi oko 600.000 gubimo godišnje zbog toga što plaćamo kiriju SPS-u, a naše prostorije su zauzete. 2 godine smo tužbu podeli, onda smo se nekako jedva došli do prvog ročišta i to je, saberite koliko mesečno, pa da vidimo ko pravi veću štetu. Gospodine predsjedniče opštine, ja ovde sam pričao da vaša firma više miliona nanosi štetu, jer smo mi to naneli štetu opštine od 600.000 dinara. Molim, godišnje. 600.000 dinara košta zakup kancelarije na drugom spratu. Pa kako vas nije sramota, bre? Za 90 dinara izdajete lokale zadružne vašim tu odbornicima i njihovim tamo za glasanje. Na glavnom putu. Lokale za jednoradničke zadruge. Izdajete za 90 dinara. Vi ste plaćali zakup SPS-u 550.000. Što ih ne smestite u te prostorije? Davali ste istim udruženjima po 2 kancelarije. Udruženje Roma je imalo 2 kancelarije, godinama. Je li imalo ovo isto 2 kancelarije što je umro čovjek skoro, kako beše? Jednu tamo ste dali sad Marku, a drugo je ovdje. Kako vas nije sramota? Prvo da popišete objekte opštinske koji ste dali vašim radnicima iz Planinke u Lukovu, od kojih opština umjesto da uzima pare i da napravi tu školu, ove gore, vi ste počeli da prodajete nekom ovaj dao. A rekao ste o sudovima. Pa ja sam vama podno krivičnu prijavu za falsifikovanje. Jer niste falsifikovali da je opština dobila pare za poplave? Jer nije to? Ajde, pogledajte me oči. Niste. Hoćete da vam donesem dokument? Original. Hoćete? Pa nije. Molim? Nije za poljoprivredu. Vi ste odgovorili da taj novac nije došao. Falsifikovali ste. Znači, ne samo to i ovo drugo. I zamislite li vama stoje prijave tu fijot. Pa ste sina od tužioca hteli da stavite u nadzorni odbor u komunalnom preduzeću. Od drugog tužioca u bolnicu. Nadajte, molim vas. Bar vi nemojte o sudu da govorimo. A čujem da danas su počeli neki sudski procesi da se završavaju, pa ćemo da vidimo epilog toga. Kad se završe pravno. Hvala.